kako se skida katarakta, tema je koju ovog jutra razgovaramo sa doktorkom Katarinom Bajec, oftalmologom i direktorkom za razvoj opšte bolnice Belmedik. Dobro jutro. Dobro jutro. Prohlašte naš program 0677 300 400. Sigurno. Da, ukoliko ima neko pitanje, 300 400. Hvala. Sve ima u glavi. Ja dok zapamtim broj, to je puno. Doktorka, puno hvala što došli naš program. Katarakta, ozbiljan problem, je li tako? Mnogi imaju taj problem. Nije godina, tako, ni pol, ništa nije određujuće kad je reč o katarakti. Kako dolazimo u taj problem? Šta se dešava? Kako da ga prepoznamo? Dakle, katarakta predstavlja zamućenje očnog sočiva i to je verovatno nešto što većina naših ljudi zna. Ono što je važno jeste da u 90% slučajeva kada govorimo o katarakti mislimo na takozvanu staračku ili senilnu kataraktu. I to je nešto što se javlja kod svakog drugog čoveka starijeg od 65 godina života, a nastaje kao posledica degenerativnih senilnih promena u očnom sočivu koje za rezultat imaju gubitak njegove providnosti i samim tim smanjenje vidne oštrine. E sad, kako da prepoznamo kataraktu? Pa jedan od najčešćih simptoma na koji se pacijenti žale je svakako zamagljen ili zamućen vid. Dakle, pacijenti imaju osjećaj kao da su im naočare, ukoliko nose naočare, prljave, kao da gledaju kroz neko mlečno zamućeno staklo. Pored toga, vrlo često mogu da se žale da su im naočare neodgovarajuće, da često moraju da menjaju, kako oni kažu, dioptriju i isto tako često se požale i na smetnje prilikom noćnog vida, na smetnje u smislu zablještenja, rasipanja oko izvora svetlosti i neke, da kažem, otežane percepcije boje. Znači, to su najčešći simptomi s kojima oni dolaze u našu ordinaciju. Možemo da uključimo samo sada nekoga, pa ćemo onda nastaviti da pričamo. Možemo, naravno. Gledalac ili gledateljka, je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Pozdrav svima u studiju i samo da, evo, ja sam doktorki da postavim pitanje. Ja sam 2000-te operisala kataraktu na desnom oku i super mi je u Novom Sadu profesor Kalatinović. Sada mi je na levom oku katarakta i to je zamućeno skroz. Trebala bi na operaciju kad će da stigne, Bog jedini zna. Samo sam htjela da pitam doktorku, evo šta mi se dešava. Kada spavam i kad se probudim, onda kao da imam strabizam, to levo oko na kojem je katarakta mi se pomeri, no, i onda mi deca, unuči primete i to. I još šta mi se dešava kada spavam na toj strani i noću ako se probudim i hoću da otvorim oko, nema šanse, onako kao da mi se ukoči. Dobro, hvala vam što ste se javili, veliki pozdrav. Možda neki živac, nerv ili nešto slično. Što se tiče ove druge tegobe koju pacijentkinja ima, ona prosto se ne dovodi u vezu sa kataraktom. Dakle, to je nešto gde treba obaviti jedan kompletan oftalmološki pregled. Što se tiče prve tegobe, vrlo često kod pacijenata čak mogu da se javi i duple slike. Posebno što je pacijentkinja operisala već jedno oko, dakle na tom oku je vidi odlično, na drugom oku je verovatno po njenoj priči mogu da naslutim da je katarakta prilično uznapredovala i zato ima tu senzaciju, odnosno kao da joj skreće oko, tačnije ona to oko slabije koristi u fiksaciji jer se potpomaže okom koje je zdravo, odnosno koje je operisano i sa kojim bolje vidi. Dobro, ono što jeste pitanje, da li postoji neka mogućnost preventive, mogućnost neke zaštite, ali tako? Da, to je često pitanje koje pacijenti postavljaju, da li postoji preventiva, da li postoje kapi koje mogu da koriste, neke lekove koje mogu da piju da zaustave ili čak i da izleče kataraktu. Ja moram da razočaram sve. Ne postoji preventiva. Meni komšinica Dara rekla stavljaju kamilicu na oči. Kamilicu nikako. Sve. Dakle, ne postoji preventiva i ne postoji čaroban lek. Jedini tretman pravilan katarakte jeste operacija. Što se tiče preventive, čak brojne studije su rađene na temu toga da li neki faktori u ishrani, neke navike u ishrani mogu da dovedu do ubrzanog nastanka katarakte. Ukoliko govorimo o staračkoj senilnoj katarakti, ne. Dakle, ne postoji nikakva korelacija između životnih navika i nastanka katarakte. Pored ove senilne katarakte, moram da kažem da postoji katarakte koje mogu da zahvati relativno mlađu populaciju, ali su one najčešće udružene sa nekim komorbiditetom. Znači, recimo, osobe sa dijabetesom češće mogu da dobiju kataraktu nego, da kažem, uslovno zdrava populacija. Isto tako, osobe koje su na nekom
nekoj sistemskoj terapiji, u smislu kortikosteroidne terapije, isto povećavaju rizik. Izvinite, molim vas, da li postoje neke genetske predispozicije kada je reč o katarakti? Da li to moguće? I nasledni faktor ili nešto slično tome? Kada se govori o naslednom faktoru, tu može samo da se misli na urođene ili kongenitalne katarakte, kod kojih nasleđe može da igra ulogu, i to su katarakte na sreću u malom procentu koje se javljaju na rođenju ili u prvim mesecima života. Kada govorimo o staračkoj katarakti, ta koincidencija da je mama, na primjer, imala kataraktu, pa sada se osoba javlja isto sa kataraktom, je samo posledica produženja životnog veka i samim tim da kažem, veće vjerovatnoće nastanka senilnih degenerativnih promjena. Recimo, interesantan podatak da kad bi ljudski vek bio 100 godina, svaki čovek na planeti bi imao kataraktu. Znači, ja ću 100% imati... Ja mislim da ćete vi sigurno... Ja ću sa 100 godina dobiti kataraktu. Pa ja mislim da vi nećete. Mi ćete umirimo, ti ostane živ. Ja meni stvarno ne znam šta ću znati. Imamo još neku na telefonski liniji. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Htela sam da postavim doktorki pitanje. Mama mi je 80 godine. I pre 2 meseca sam je vodila kod lekara u Smederevskoj Palanci. Oni su rekli da ona ne može operaciju zato što je starost, a operisana je od raka dojki i štitne željezde. Sada, da bi ja mogla da dođem u Beograd da vi pogledate nju, da vidite da li ona stvarno može da se operiše ili laserski ili ovako. Žena ne vidi, skoro sad ne vidi. Hvala što ste se javili. Može reći da se katarakta može perisiti trošku RFZO-a, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tako u Belmediku? Tako je, u Belmediku može. Mi imamo ugovor sa Republičkim fondom za zdravstvenu zaštitu i zbrinjavamo katarakte koje su i o trošku države i za pacijente koji to žele da plate. Što se tiče pitanja gledateljke, svakako da što se tiče opšteg stanja majke, opšte stanje u najvećem broju slučajeva ne utiče na operaciju katarakte, jer operacija katarakte je jedna od najbezbednijih operacija u oftalmologiji i najčešće izvođena. Izvodi se u lokalnoj anesteziji, samo operativni zahvat traje 20 minuta i pacijent već nakon par sati može da ide kući. Nema bolova postoperativnog toka, dobro? Ne, apsolutno. Pacijent sve vreme tokom operativnog zahvata nema bola, može da komunicira sa hirurgom i da bude informisan o samom toku operacije, a sat do 2 nakon operacije već može da ide kući i sutradan se vraća normalnim aktivnostima. Tako da u slučaju pacijentkinje ja svakako savjetujem da dođete, da pogledamo mamu i ukoliko je ta katarakta operabilna, sve katarakte jesu operabilne, čak i te, da kažem, malo zapuštenije koje su duži evolutivni period imale i samim tim su tvrđe, možda su malo nezgodnije za rad, ali svakako mogu da se urade. Bez pregleda nema dijagnostike, nema određivanja terapije. To je tačno. To je prva stvar, znači doći na pregled. Tako je. Hvala Katarina što ste bili kod nas u ovom studiju.